Assalamualaikum, salam sejahtera, salam mulia dari London Rider. Kumadum saudara lun seiman dan seagama. Tanyo tam merempak lagi dalam edisi yang baru. Tabahah tentang pendeta Effendi Usman 42. Urang matang lempang 2. Nyo tabahah biodata tentang jiwatai tamang Kristen. Nyo kadengar Effendi. Tentang seluk-beluk kah watai kata tamang Kristen beroje. Berulang kali kat telepon tukang becak Setia Budi yang Hanai respon, kah murusan ngai nang ji pun. Aleh kam cewek ngai nang ji. Alnya duduk pada akhir ji temong lelako ji. Ketika temong maka pegah dekah kena damang Kristen. Sampo diancam ji pun hanai permon. Duduk kat telepon sampai tabi kaya ke. Sampai kah kam cewek ngai nang ji. Tiba-tiba ikun lagi menyekah niat memang kena damang Kristen kat katem pajuk sibui. Siap ke kika. Punya siap jak kena Medan. Kajak Medan. Golem kata mang Kristen kayu pajuh tibui betul. Nyan menyesalah batikah sulit urungkan pendeta. Pendeta orangnya hanya tulit-tulit. Menyesulit bengeh Rasul Paulus. Bengeh Rasul Petrus. Nyamban dihukum itu rak Tuhan Bapa jadi itu hantu surga. Bengeh Yesus. Yang urangkah yang ka pelara di Aceh tukang cok-cok urung bangai bau Medan truk kenan ka baptis kayu wo juga di. Namban mati jin tu. Namban tipak terjangkah dong di Medan ku tepat Setia Budi. Dan urang yang ka pelara di Aceh nyan antek-antek kah yu balik ke di Medan. Bek kayak aba urang Aceh kenan ka kebangai-bangai ka baptis nan na gaji 5 juta. Urang hanai tu pui peke ya kerja. Duduk ka doktrin ka sisat urang. Nyan kah lempap. Nyambanyo kajawab pertanyaan long. Dalil ji yang kakak pegah bermacam-macam. Saboh dalil long perlu tanya maka. Nabi Muhammad ngan Yesus 576 tahun tempo. Pakan Yesus na putu Nabi Muhammad hana. Pacok kamera watanya. Pu bayang ibut icok ici icuci pu. Nyan mantang dalil ka dongeng. Nyamban. Hana watanyan kamera kenera digital watanyan. Nyan menyana ka dengar videonya harus ka jawab. Mahana ka jawab. Antekkah yang na di Aceh yang minta-minta urungnya ku sembeli. Nyan buka ingat. Hana ya ku tamang penjara sebabnya tapoh kah lagi tapoh dalam kapi. Menyeruh bui lamaring pihak tatop kah ile. Na pala me tapoh kah. Nyamban.